Mana turaguhimbaje duhimbaje imbaraga zawe duhimbaje gukomera kwawe duhimbaje presence yawe duhimbaje imbaraga zisumba byose nawe uyu mubiri mfite wafa ariko ntegereje nizeye kwanza nzani n'undi mubiri usa n'uwo yazukanye nawe uyu mubiri mfite wafa ariko ntegereje nizeye kwanza nzani n'undi mubiri usa n'uwo yazukanye Ibona dase wa musozi zaririmba oziyana Nimara kwambuka kwa rusi zaririmba oziyana Hallelujah! Samani hallelujah! Amen! Koko mani mana amashimeshe cyane Mana bamugisha Nangeshimira abanyagicaniro cyo kwa kabiri une data kiriki ndetse n'abandi bafatikanyije ubwanje uyu munsi nari kuba ntari hano turakuba turi kuri prayer mountain ariko kubera ko twandikiye turi barara tuzobana turamubwira ngo areke ku mpamvu zuko ndamayize yabuze umwana tumusezeranya ko tuzobana kwa kabiri no munsi twaba turi hano turagushimiye kudutekereza muvuga butumwa hari n'abashitsi beza tubingabanyu ariko uradutekereza Mana gumushi abandi bose mufatikanyije ushimiye imbabazi utuzanye mwana ufite yerekwa mwana w'umunyabwenge mwana w'ifura aradutekereza akaba n'imfubyi ariko imfubyi ufite ibitekerezo byiza aratuzana araturyamishije neza tugabura neza hamwe na Cordo John batwitayeho Imana bamugisha ushimiye mwene data Zaiwa twitayeho kuva ninga turi wiwe ko turarariwe bintu zose tukanda bimbe turenga kajagari kenshi ukamutera ruga imwe tari kuri programme benino waneze ukamutera ruga muri douche ukamutera ruga ugiye kumeza ugatera ruga abandi babategera amakuru ukamutera ruga nukuvuga ngo zose karavyihanganira Mana gumugisha twaraye muri vemu wiwe neza saa 10 yinjira muri chambre twama dusaturatsa bwa mabwira aravyihanganira Mana gumugisha shimiye bene data bose bere bari hano nogenda mvuga nabonye Sabuwera aragiye ariko muhaye mbore kubwo kubura umuvyeyi we aho hari Mana ikomeze umwihanganishe tuzomusura wenda Mana nibikunda kuko numuvandimwe mwese turabishimiye kubana namwe hanyuma kuko bayivuze ndavuga iminota miki Patrick Imana mumugisha umwana mwiza kuko bayivuze kandi nifura Patrick n'umwana muza mutandukana akarira kubera urukundo agira nta muntu w'umusore umwana ufite imyaka uzurizo akamari so dutandukana tuvuye kuri Kadeza iwaba ni mu nzira yasigara kuri gift akamari ngo ndatashe Patrick none se ndagutani wanje tahi wanyu naje tahi kubera urukundo akunda abantu none Apotre Jacques aje ibujumbura azuro akamucika kubera ko Patrick azarira Apotre akarira rimwe akaba yose urugendo kubera urukundo Patrick yari n'umuntu ukunda abantu kandi ushigikirana reka tumukomera amashimeshe cyane Imana mugire neza kandi karaza uriya kubwiriza nahabiza bitangire hari ubona kavanga sikura n'ubute wiga gukamatangira muzasa tiyoje mu kabari hano no mwabo Imana kugire neza kandi utubwirije neza hanyuma tugiye kubwiriza iminota itarenze 15 20 sinaje muri stage mu murankota ngo ndana amanota oya twaje kunezerwa Sema hallelujah hallelujah turangiza tutarame sasa iyindi minota itarenze 15 20 tutahe Imana no gukonjoraho finale ni mwijuru umuntu uzi gusoma ikinyarwanda neza afata Bibiliya ariko mbereka nyamba namubonye ndamwegereje arakarimbo yari imzagaza nkuko ndimukugasubiramo nguvange ngo guhera kaje ngo guhera neza guhera urebe ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana bici 9 murongo wa 4 nushaka kwera kuri 3 kuri 4 4 rekeraho ngaho ubutumwa bwiza kubwanditswe na Yohana bice 9 murongo wa 4
wa gatatu n'uwa kane gusa urekeraho tugana iminota mike. Negereje Moses mon fils, Mana ugumugisha, Mana iri muri wewe kandi kurakora ibintu byiza. Turakumbura nyinshi turabonana kubera kazi kenshi pasteur abanyina guma kugenda mu Kristo ariko ndakwishimiye. Mana kugire neza zujana kuri prayer twese niho tuzosoreza umukutano tuja kusozereza i Burundi. Kuvuga i Burundi hazoba ikintu kitaraba. Soma papa. Yohana bice 9:3 aravuze ngo Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze. Yesu arabasubiza ngo uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Kwiriye gukora imirimo y'uwantumye akiri ku manywa. Naho tuganira Bibiliya iravuze ngo kwiriye gukora imirimo y'uwatumye akiri ku manywa. Bugiye kwira. Ndora n'igihe bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Kiri mu isi ndumuco w'isi. Sema amen. Amen. Basaba kantu kamwe munyikirize. Mune data yabyenye none yagiye inyuma sinyamenye cyabaye. Nimba yagize vertige. Ariko bigira imbere. Kandi ndagukunda kuraje inyuma amateraniro yatakwe nande. Hando zo ataka amateraniro. Amaruka aje inyuma. Ngiye gufata transport. Negereje president kuva na Kivara Gilles. Mana ugumugisha inshuti yanje n'umuvandimwe ayumbe ni n'umuryango nkunda umuntu ukoze ku muyumbe sinzi kurya n'abarozi yukoze kuwabaza basara kagwana no bagatanga amafaranga ngo bafungisha abantu nukuvuga ukoze kuri Gilles ayi wewe ukoze gitangaza mbankuriye guki n'undi wese muyumbura. Mana ikomeze bagire neza ndabakunda kumpagaza ni uzu nambaye n'ibi birato nabayumbe yaba tarabayumbe simba mpara banarafuye ndaje mbabwira imbaraga z'abayumbe kandi kanya tutarama ngiye gufata transport kandi ndabwiriza bankora gahunda niko nkora kuko kindi gicaniro hano hari umwuka w'ibintu bimwe umuntu atomenya ariko aujourd'hui on va faire Hallelujah. Aujourd'hui on va faire harabantu bazari mu kanisa ukazubona tayashise afite nk'umuka sinzi niba sois tranquille umahamuteka ndabwiriza nkora gahunda kandi uminota mike twerekana Imana nyamana. Sema amen. Tutara minota mike kandi birahenze kubona ngo kirikarategura gitaramo ngo aguha umunezero ko ifata comme joke comme blague ibintu birahenze. Muzogenda muri harabaza basetsa muri ville birahenze ni faranga birahenze za musteri zarashize za primus za Heineken bazaje gushaka umunezero ariko bikanga bagakubitana amacupa ariko umunezero wacu tuva muno umuntu akifuriza uwundi neza. Sema hallelujah. Hallelujah. Twava muno tukubaka amazu tukaje muri Amerika kiruta byose tukazobona Imana. None gagiye gufata transport ni ndangize mbabwire ngo akiri kumanywa utarira korera Imana butarira ni ryari n'igihe umuntu yafuye bwije n'igihe umuntu yafuye butarira n'igihe kuyahumeka ukiri mu mwuka ni ndangiza mbasigaho ngaho fata transport bashuranga numva
asifiwe. Bwana asifiwe. Papa, sana kirato cyawe cyo kumoso. Wewe haguruka. Ambura kirato cyawe cyo kumoso harimo ubuto bashizemo ngo imoto zo gukubita hasi itariki 20 za kuno kwezi. Stone. Tugende pole pole. Turajana buke buke kandi ndababwiriza. Ariko no munsi numvishe ko twotabarana. Twotabarana. Sema amen. Tutabarana. Nutaha ugeze mu rugo. Bagweza amandiko ushike uyoge. Ushitse gutya. Numeneka gahanda ntukavuga ngo Imana ntiyavuze. Turanga sha. Amen. Kutembea na Yesu kungosa safari mazito unarahisisha. Kutembea na Yesu kungosa safari mazito unarahisisha. Biriya tugenga kure gukora ibyo watu myakiri kumanywa. Mabugiye kwirana igihe umuntu atakibasha gukora. Yesu aravuga ngo kiri mwisi no umuco w'isi. Yesu muri kumwe n'abigishwa ngo ari kugenda ngo basanga umuntu wavutse ari impumyi ngo ntiyari afite ahantu amaso yigeze kuba. Ngo abigishwa begera sora mu gata Yesu iki gifuka ni gute? Iki gifuka kimeze gutya cyabyagenze gute? Ni gute byagenze Yesu? Yesu ngo akazamanyira ibintu mu mutima. Kandi igihe Yesu cyo kuja mu ijuru cyacegereje. Aravuga ngo bigishwa baje uyu ntacyo yakoze. Rimwe na rimwe hari umuntu azagira ibibazo abantu bakagira ngo n'Imana yamuhanye. Rimwe na rimwe abantu bareba nabi hari igihe sodwa n'ibigeragezo umuntu akavuga ngo ibi byose ngo nibyo yakoze. Mwibuke Yobu igihe yafushije abana amashagashira ikintu cyambere abantu bavuze ko ari bizaha bya Yobu. Sema amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Hallelujah.
Yesu aravuga ngo ntacha yakoze kandi amabuzayo ntacha wakoze aravuga ngo nkiri mwisi jewe nkiri mwisi twire gukora imirimo y'uwantu myaka yo kumaho kare bene data nimukorera Imana mu gihumeka nimukorera Imana mukiri mu mwuka nimukorera Imana bigishoboka hari igihe kiza kigera umuntu agafa hari igihe kiza kigera umuntu akabura hari igihe kandi igihe tikiza gitinya ngo ufite ifaranga igihe urufu tizo rutinya ngo ufite amazu menshi urufu tizo rutinya ngo ufite visa tamuga uvuye muri Amerika araza kuri bya hano arafa timwamubonye ntimwamumvise urufu tizo rutinya ngo ufite passport Amerika ewe ngo ni ngota sisa kwibagirwa ewe ngo ni ngota wambere ishumwe ewe ngo ni ngota urubagasiro ngori ngota haleluya nimureke dukora Imana tugifite imbaraga bigishoboka hari igihe bitazoshoboka hari igihe bitazokunda ko dukorera Imana kare ugifite imbaraga reka amanyanga ukorera Imana mureke amanyanga dukorera Imana mureke amanyanga dukorera Imana muve mu busambanyi dukorera Imana gusa tukabyina kugira ngo dupostinge aba diaspora n'abandi n'abakobwa tutarashaka none ukuntu badukunda ari ku ijuru awingi tela bo osha muri Amerika osha muri Canada ariko mu ijuru tuzoja kita gukizwa ni inyungu zawe kweli gukorera Imana ni inyungu zawe ntabwo ufite inyungu ntabwo bireba niwe wifitiye akamaro ariko abantu bayifasha comme bonjour ngo twageze Kigali hari ngo muje ko ndabwiriza kucaha yamarakara ararakara ngo si ibintu ngo nibiki ngo gusambana ngo ni siporo nk'izindi yewe gusambana ni siporo wa pepo tota pa nari muri kema kita none mugore yagiye hanze usigara ushura abandi bagore ngo zonti babivuze ufite abagore bari batatu kandi uziko urupfu ruhari umwanya go gutora urupfu turuzo rutinya ngo umugore ari hanze turuzo rutinya ngo umugore afite account go gukubiranya yewe mutarahura cyabugufi kizwa tota pas korera Imana utari ubonye ukazi yo gukorera Imana ufite mu diaspora ugufasha ariko ubonye uburyo bwo gukora ibyaha aho kugira ngo ukorere Imana kurakora ibyaha shambure y'abazimu n'abadayimoni muzina Yesu kema haleluya otarari mbabwire Yohana mbabwire Matayo mbabwire ibyaha bitwisha ngo kuvuga kuri ngo naje kubatuka gute kelele vera turi mu gucuruza Imana abayumbe bashize ngo ndibavuze ngo turi Kigali ngo ubuzima bikare biragoye ubuzima bwabo buragoye kurusha bwa Petero basize imari basiga inshundura bakurikira Yesu nta muntu wo kureba Imana uzigira kogwa n'isoni nta muntu wiringa Imana yo fa kure shangilia baba dala n'izina rya Yesu ibikunda mukizwa igisiri basugukizwa amaturo sugukizwa ukora ibizose sugukizwa ngo ntituvuze abana bashize kandi sa ryashize bitaramo byashize nibandi bayimasa imbaraga ni twebwe Imana tigikora bitangaza kubera amafuti yacu Imana tigihumeka no gutana ibyuya gusa kabavuye muri gym reba ibyavuye muri yeditu kweli reba bitaramo no gutarama ari yeditu ni sport tanyu musirimu tambuto wera sama amen amen samani haleluya haleluya hambuto abantu bari mu kwera imbuto zirabuze nimuje mu byumba by'amasengesho ndabantu barimwo byatonze urubobi nimugende ku misozi murebe riyaditu reba system y'isantikezo aho gusenga urimo kuruga wita ku makafe ibyayi imirete yose no yiza motirano yose no yazi rikanyabuna tarama ni igihe cyo gusenga ikindi gihe cyo gusenga ntabwo ari igihe cyo gukina kota ntabwo ari igihe cya joke ntabwo ari igihe cya brag kweli haleluya
Ai sadaka nyingi hazitoshi bila Yesu we, kuimba sana vitoshi bila Yesu we. Azawita kuri no mubiri kwagenda kwa muri makolombe kwagura ishati y'ibihumbi 100 cyangwa 50, pataro y'ibihumbi 70 z'amanyarwanda, ikirato cy'ibihumbi 150, costume y'idolari 150 cyangwa ibihumbi 350 z'amanyarwanda, ukawita 350. Ariko igitondo kimwe agakomereka kama kazana kama nko kanseri kabifu, kwagenda mu isoko ukagura imodokari ukarimbuka tumara na kontake ukazushisha mu gutwe kugira ngo twereke ko waguze imodokari, ariko umugoro umwe nawe wigura isanduka kagutembagaza kakwishe kakuniga. None rugagaze yozuka Imana ikamuzana ikareba undi turimo ibintu turimo bakamburisha yoza mwe mesheriza twokijijwe tambuto turimo kwe umwana ari mukuza gusanga akubwira ngo ngwere mbuto kamusambanya. Cyo nigeze kujanta muri boîte mugabo mwarambwira ngo kuzubona twakijijwe neza ngwene nkwereka ntutuje jana ntu mugatoki Bujumbura muri boîte saa sita za nijoro twama tugenda no ndiyambwiriye tugiye namusanga ni kwa shitani ari amabara nk'ibihumbi namutangira kwamiriza ati reka dusubireyo kandi ari muri moto bene yandi y'umuriro kuko ngukumeze nasaze kujana muri boîte ni gitangaza kumva ngo nagaze muri boîte namuko biri batangaza ariko mwumva Imana aho ngaho sema amen amen. arambwira ngo hano n'ibintu bibiri turinjira kandi je nawe ntitujana kandi tegeko rya hano nukwicarana n'umukobwa gusa usa n'ubusa wambaye ubusa ndu umuriro ko ndaka twataranye ibitangaza byabaye. Arambwira ngo ibintu ni bibiri nudatwara umukobwa baragukubitamo nurafa kandi singutahana mwino twinjire uca muri training ngwereke sari bwawuzuzwa gusa utarabona isi ndinjira ko abana beza ndibabahana ndibamwikanisa abana beza bose bari muri boîte de kandi wosohoka nonze ukaje muri boîte ni abana beza bari bose nta bana beza bamwikanisa cyane ko nukuri babwiye abahungu beza bose baba muri boîte de abahungu b'amaboko bateruye ibitangaza bafite amasoso kwanza uzu twibonaho kwanza guteka membe n'ibiratuze wambara premier qualité ariko twishiye akajagari. Harabungu hano bazagura ikirato bakagura kuri Google kikaza ari $5 500. Ikirato cyo muri shike nicyo tumarishije ngo wagitangaza oroha. Bakora gitangaza ukijanye muri makolombe ariko ndugura kwima usugura ufite amazi nga muri makolombe kwanza ntayo utwishaka vuye imigeni ngo wewe tondo urumukire wewe. Hari abantu basara muri Amerika bagataha ni mugoroba basabiri bwa bagataha abana abo bakire bakize ifaranga zabaye kome bonjour $100 ya parimo yatumaze $100 $300 yatumaze tuza tugira na konte kwanza ufite momo ufite gusa western bazacishaho momo tugira konte none watumaze wagize ifaranga zikizwa ise ifaranga wari wagira za miliyari zidafite icyo zazikora ufite amatora kangahe ufite abakozi banga ufite amata ngahe
ufite company zinga uhagarari tiwarangije n'amashuri kwanza neza hari amaferwa mutazi kizwa tola passe tagenda sam ntakundi ngandagira gute barakugira gute nemere gukubitwa n'ibihungu byateruye kandi ayaye ngoma twinjira wakobwa wipanze hari ku muryango namankururume gwinoma yamaze yambaye ubusa twama tubandanye turicara twembi babiri uwo mugore wanjanye nawe yari pasteur yicaye ngaresheranye n'undi mukobwa naje nicara no ko turarebana arambwa aujourd'hui tu vas voir uno munsi urabona kandi bagisha iyo umujanye azamwa nk'imodoka ishaje ni wowe kubugiye kumumwesha ibintu byose none shike umuservere raza murafatiki yamasaba hinikeni zine wacu zirahenze wa mukobwa wabaye gute ariko mu mutima nyine kazani yagara wowe uramwiki je mu mpaye amazi ndaza kumwizoga ko masaa 10 ubwenge burakenewe yari ko yamagotomera utwo tuni hadukubise nko mu masegonda bazana izindi barunzaho yari ko tumurishisha igitangaza ndihangana ngo gusoma amazi arambwa ati sibo kutameze nk'abandi bagabo kutomwizoga ati tonde ndaza kumwizoga nzamwizoga neza akazi nagakoze ibindi turavugana nyuma tonde tubanze tuvugana tegera Imana sinaje kwisebya ko ndababwira Imana sema amen haleluya sema amen haleluya ko mwabati tonde urumva final ukundi ibintu bizabigenda kweli namuga ngo se turashobora kwibwirana arambwira ngo nta kibazo witwa ndarambwa ngo nyitwa Oruga abarundi ndibazo bivuga amazina menshi nk'izina rimwe Oruga mafiye Oruga namuga ati witwa Oruga ati naje banyita Kofi none uvuka barundi ndibazavuga iyo bavuka ndibazavuga imirara bazavuga gusizina akavuga utuye nuko nta kindi kandi nyuma y'icyo nta kindi bazabavuga namuga ati nje banyita Kofi ndumuhungu ariko kandi ndubatse madame Chogera tarabyara ndakijijwe ndumwana w'imfuzi ta papa nta mama mfite barumuna banje ndese ariko kandi nakubonye nuva gahinda urashobora kumbwira uri we tuganire nawe minota mike yamayo namararira Oruga aramwe naje singira mama sinasigaranye papa ashaka umugore aradusohora barundi bagira ikintu y'umwana kuza azasohoka mu nzu ntaba kiba kwasi kandi nyina wabo twese twarababonye nyina wabo n'umuntu yataje ari mwiza azaza ari gitangaza ntawe usugira amahirwe yo kubona nyina muzima ni baki benshi bazabaza ari bitangaza miriro je yakwise mu muntu aje akwera amaramenga 3 muri koma so bintu muri mugukinisha kome blague Imana babwira Imana bukene turangiza dutarama nahandangiriza hakiri kumanywa Oruga ramwa ati none nari ntarasoza amashuri ntakazi crise yarabaye none natekereje nta wundi mwugano nobona usibize gukora uburayi uwo mwana yari mwiza mwabantu mwe hari abantu uzubona beze ukagira ngo yari ireme yari kwabwira Imana ngo gira izuru gutya gira umutwe gutya gira ukuboko gutya wenyine ndamuga ati none Oruga nta wundi buzima ukumva uhitamo aramwe ngo nta bundi none se noja kuba umuyaye no umukozi wo munzu no muri restaurant nabuze akazi iyo ngiye nipi sinobona ifaranga zo kwishuriza ndagira gute nta indi mahitamo nabonye no gusambara none amandarire cogiye ko twagiye ahantu gutarama ngoro mwangabira imodoka nanezerewe ngo turanga papa
umugore umwe aravanga kofi kubera ikintu ukuntu unejeje kugaba imodoka so bakoze iyo twakoreye Imana mu kazi niyo umuntu azahembekwa sema amen Amen. urakoze arayimpa bari bayimpaye ku mugoroba tuja muri boîte nijoro mbwira woro gati none ngufashije kandi cugana ari ntuye mu nkambi ni modoka ya mbere nari mbonye kuva naba yaje imodoka utuye mu nkambi bagwa imodoka mbwira woroga yewe woroga arambwira ngo umfashishe nokizwa wakizwa ma wowe uremeye ati wakizwa ati ni kuri kw'Imana ararira none aranyegera sasa arakunda ararira ndavuga urire ararira oruga ararira none muri bwate abantu barakubaho niki cyawe kurangwa no mukobwa uzagenze gute baza kutubaza umwana yanezerewe namuganirije umwana aranezerewe kimugira ikibazo Kota. mwana yanezerewe kimugira ikibazo pastor akazande bari wacu yafatishije nawe wiwe pe tiyaruha mumva gusa karamanywa nk'imodoka ishaje karamagotomera jewe nafatishije kirere umwana kararira mu kanyu kukera kubura cyagagurikana Aho. mbwira pastor ati rekana niyo ndaye ngwino hano twabonye umukristo arasa pastor uyu mwana yambwiye ngo nakizwa nitumufasha arakizwa none genda ufate ya modoka ari bampaye uyigurishe tumugura amahuzu ibintu byose tumupangira inzu bindi tuzobimenya sema haleluya Hallelujah. pastor amayunama utanze ya modoka ati nayitanze vuba banguka yari afite ifaranga aho ngaho yamazana ducanda muri shop tumugura imyenda indaya zigira amahuzu nitwatundi twamo tumugura amahuzu mama arabegwa amererwa neza turatahana tujana kuri wa mugore mu gatondo turoga turaryama tubuzutse mbwira wa mugore amakuru mubwira ukuntu twagiye muri boîte mubwira ukuntu natanze ya modoka yangabiye none nga wihangana ushaka umukiriya wihuta uyigurisha uyoza umwana amafaranga yose nakuye mu 200 z'amarundi gusa ayandi yose ndamu hafi 160 z'amarundi kandi zari noti zijya za rouge za Kenya pana zuba oro garakiswa nyamatangira kunyita papa urakoze sema haleluya Hallelujah. ukanye wa mugore nampamaga kofi ko watanze imodoka ngira ikindi kintu nufasha kimwe mu buzima basi woza ushimira ndambwira ngo urakoze ugize neza kumbaza icyo kintu mfite umwana nabwije wo mukobwa ya modoka natwayiriye kugira ngo imubesheho none nyuma y'ino modoka nta kindi kizomubeshaho nutagira ukugize azosubira mu burayi none kantabaranyabona arantabara arangije wa mugore avuga ati ikintu ni kimwe murebe hano nta kibazo arambwiye ikintu ni kimwe wewe uno mukobwa ngiye kumufasha ikintu cyambere yari afite amazwana mu Rwanda n'abana biwe yamama kuri Burundi amuzana mu Rwanda abana baje muri Belgique wa mwana arasigara bukeye nawe mushakira ibyangombwa amujana Belgique ubu ni yatuye azampamagana ngo papa korera Imana mose tonde korera Imana hakiri ku mama muri ninga zayifotora kamwe ngo papa asengera muri Zion azafotora kamwe ati papa ngiye gusenga ndo umuririmbyi mwiza uri muri Korani kubera iki gukorera Imana Imana igwayo kazi y'ifaranga si igihe cyo kwica ifaranga nawe si igihe cyo gukora nawe ni igihe cyo gukorera Imana cyane kuko hari igihe kiza kigera zigashira abandi watabaye bakagutabara nawe hari igihe kiza kigera bikagenda nabi babandi wagiriye neza bakakugira neza mwene data korera Imana kumanywa butarira utaragwara utaraba mubi utarafa niyo wafuye abantu bazasigara basonoma bya bindi wakoreye Imana ni mukorera Imana akiri kumanywa ijambo ry'Imana tuganze amen.